Production. Oke, Jangan siap. lupa like and comment dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman cangcinya babi semuanya dimanapun berada. Balik lagi nih di channelnya Wawan Kurnia nih. Wawan Kurnia Production masih di Sanggar Bintang Jelin. Nih ada bos kita nih, tuh. Bos kita aja tuh, totalitas tanpa batas tuh. Bos Jelin Kreator. Nih mau ngibing bos. Oh ya bos, kita ngibing dilanjut. Jangan lupa tuh subscribe juga channelnya Jelin Kreator. Ya majuan. Itu tuh pepet di sono. Ya nih buat kita mau ngibing nih. Ayo bos, musik. Iya.